Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Bakithi-ke ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngiyanamukela-ke bakithi, ngamukele kakhulu futhi nabaqalayo ukubona leli page lethu ukuthi ngiyacela ukuthi umuntu asubscribe aphinde futhi alike. Wonke umuntu wamukelekile kuleli khaya ukuthi nonke ningene nihlale phansi ninethezeke kusekhaya lana bakithi. Ngizocela ke bakithi njalo ngiphinde ngikhumbuze futhi ukuthi ningakhohle ukusubscribe niphinde futhi nilike senzele ukuthi njalo mangabe kukhona enye yama-video sithe sayiqopha izokwazi ukuthi nawe bakithi phela isheshe ifinyelele nawe kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi akukho kutheni okunye sizokhuluma ngezembatho bakithi, sizokhuluma ngezembatho esinikwa zona noma ngithi amajazi esinikezwa wona izithunywa zethu noma ngithi abantu abasuke besembethe. Okay, la sohlukanisa khona ke bakithi ngicela ukuthi kufunakala sazi noma sikhumbule phela ukuthi izithunywa ezisembethe noma abantu abasembethe bake basinikeza amaduku ahlukahlukene ukuthi mhlambe qhamuke lo ofisa ukuthi wena ugqoke leli duku elukuthi khona okanikezwa amaduku wodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi izembatho azikho, omunye azaphatheka ukuthi mina indaba balokhu benginikeza amaduku njengoba besuke bekunikeza amaduku kusuke kunezizathu mntakama. Ngizothi musukukhathazeka uma bekunikeza ukuthi okuthile wena ubone ngazi ukuthi hawu mina yini benginikeza lokho phela bengakunike ukuthi kusuke kunezizathu esithize. Uthola ukuthi abanye banikezwe iduku, omunye anikezwe isiphiko esithize, omunye anikezwe kube i-staff dress nje, kube ingubo nje akuthi yabona yodwa uthola ukuthi umbala wodwa okungazi ukuthi noma egqokile uthola ukuthi umuntu ungazi ukuthi ingubo nje kanti uyinikezwe abantu abamembethe. Uthola ukuthi omunye kuzoba ijazi, lelo jazi elinye lihlukanisa imbala, elinye liba plain alibi nayo imbala ehlukahlukene. Zonke lezo zinto sike sithi izembatho ngoba simbathiswe ngabantu abangasekho, suke simbathiswe zithunywa zethu. Kanti okunye futhi engifisa ukuthi bakithi ke nginicacisele kona ukuthola ukuthi khona abantu abakholelwa ekutheni zonke izembatho ziqhamuka ezithunyweni kuphela. Izembatho aziqhamuka ezithunyweni kuphela, nedlozi liyasenika izembatho ngoba ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi uzokhonjiswa ingwe, ungenza ukhonjiswa ingwe bovu, kwenza ukhonjiswa ingwe brown, ecream, azihlukene izingwe black and white. Mangabe kuyingwe nje siyazi bakithi ukuthi kusuke kuyidlozi, okusho ukuthi nedlozi liyakwenika isembatho bakithi. Kodwa futhi kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi idlozi izokunika isembatho likunike entweni yezithunywa, okusho ukuthi kuhlangana isithunywa sakho nedlozi bakunika isembatho. Uthola ukuthi mhlawumbe ngenza example mhlawumbe unoblue ngala unoyellow ngala bese isiphika sakho uthola ukuthi lapho siyingwe, okusho ukuthi lapho yini isithunywa nedlozi. Lapho ngifuna ekutheni bakithi akuzona izithunywa kuphela ezisinikezela izembatho, nedlozi nalo liyasinikezela bakithi. Laba bobungoma laba bobunyanga basinikezela nabo izembatho suke befisa ukuthi sizigqoke. Okay, sidluleke lapho bakithi kunale nkinga le okuthola ukuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi uthonga ijazi elithize, uthonga mhlambe isiphiko esithize, kodwa manje uthi mengabe uthonga lezi zinto noma utshengiswa lezi zinto athi omunye mina gogo angazi ngilento ngiyibonile esibonakalisweni ngihamba ngawe ithungisa, kodwa manje angazi ukuthi kufunakala ngiyithathe ngayiphi indlela, iyiphi indlela yokulanda amandla alesembatho abantu abadala abasuke beninikeze sona. Okwami-ke namhlanje uLokhuzana incazelo ithi kwesinye isikhathi kuhle ukuthi mengabe uthe wathonga ebusuku bese ubhekisisa indawo osuke ukuyona ngesikhathi wena ubona leso sembatho. Akuhlezi vele kuzoqhamuka umuntu isikhathi esiningi ezothi athi ngicela ungigqokele lesembatho, cha. Ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi
uzobona abantu begqokile izembatho futhi bafaka izembatho ezizodwa ezifanayo khona lapha ephusheni. Kodwa manje uthi uma ubabona mhlambe baseduze kwamanzi bayafakana emanzini kwesinye isikhathi kwawena uzibona uligqoka lelo jazi noma ugqoka leso siphika kodwa manje ungena emanzini mhlawumbe uthelwa ngamanzi. Akuthi yabona ngifuna ukuthi lapho ngekuthela ufuna ubheke ukuthi wena unikwa lesembatho iyiphi indlela abafuna ukuthi uma uqala nje usigqoka isembatho sakho bese usiqala ngayo. Okusho ukuthi njengoba usuku ubona amanzi ungabona beseduze kwamanzi befakana noma ngabe wena nawe uyazibona ungena emanzini noma ngabe uyazibona usempophomeni ubona umuntu ongena empophomeni ofake leso sembatho ngoba kwesinye isikhathi akuwena ozehlezi uzibona usifakile leso sembatho. Kuyenzeka kuqhamuka umuntu efaka isembatho esithize ngenhloso yokuthi kuzotshengiswa wena ukuthi lesembatho sidingakala kuwena umthole ukuthi lo muntu useduze kwempophomo kodwa futhi bese wena udideka ke futhi emva kwalokho ukuthi mina ngazi ukuthi lesembatho kufanele ngithi mangiqala ngisithathe ngayiphi indlela. Lonto yakho isikilula njengoba useduze kwamanzi kumele ukuthi mawuqala nje usigqoke isembatho sakho usigqokele emanzini mangabe kuyimpophoma mangabe kuyisiziba kuzoya ngokuthi wena yini oyibonile. Kanti futhi kubalekile ukulandela into oyibonile isikhathi esiningi ngoba ayikho inkinga noma izinkingo ozohlangabezana nazo ngoba wangenza ngendlela okuyiyona leso sembatho sakho onikezwe sona asizoyenza lento ezizele uzoyenza kuwena ngoba uthe mawuqala usithatha isembatho sakho wangasithatha ngendlela wena abakutshengise ngayo noma efunakala ngayo kuwena. Uphinde futhi uthola ukuthi omunye uzothi mebona umuntu enyukele entabeni ukuthi mina ngithe mangithonga ngabona umuntu enyukele entabeni efaka isembatho esukuthi nokuthi noma mina ngizibone ngisehlane ngisentabeni ngikhuleka ngifaka isembatho esukuthi leyo nto futhi basuke sebekutshengisile leso sembatho ukuthi cha sifuna ukuthi mawuqala usithatha lesembatho sethu wena kodwa usithatha le ndaweni esentabeni. Angithi yabona okuyila uzokhuleka khona bakithi lonto nje funayo isuke izisho uthola ukuthi kwesinye isikhathi omunye uzomthola ukuthi athi mina ngigithe mangithonga bengisenkonzweni kuhlatshelelwa befaka izingubo ezithize. Akuthi yabona akundiwa ngisho ukuthi akuhlezi ukuthi uwena ozozibona ufake leso sembatho. Kuyenzeka uqhamuka abantu abathize ngenhloso yokutshengisa wena uzozibona usesontweni ufake izinto zesonto ezithize kanti isembatho leso suke sifunakala kuwena kodwa manje sivele ngabantu benkonzo. Kanti futhi ke kusho ukuthi nenisembatho sakhe indlela yakho yokusithatha kuyomela uyokhulekiswa kuleyo nkonzo osuku uboniswe yona. Ngithi yabona awuzovesane nje usigqoke nje futhi kuyomesana siyokhulekelwa nawe ukhulekiswe before ufake leso sembatho sakho. Kwesinye isikhathi ke uthola ukuthi awuzozibona zonke lezi ndawo engizishoyo mhlambe nawe uzozibona usekhaya mhlambe egcekeni uzibona ufake leso sembatho phela noma uqhamuka ugogethizo ufake isembatho kodwa manje mothi uyabheka ngazi ukuthi isekhaya ngathi usegcekeni. Okusho ukuthi isikhathi esiningi leso sembatho sakho sidinga ukuthi mangabe ususithungisile wena ususenzile leso sembatho bese ushisa impepho ekhaya bese usilika. Angithi yabona asivezanga amanzi asivezanga intaba ubungekho esontweni. Angithi yabona akusho ukuthi leso sembatho esaseka sidinga ushisa impepho ekhaya sidinga ukukhanyisa amakhandlela ebese isembatho sakho uqala ke usigqoka. Uphinde la kuzothola ukuthi umuntu usetshengisiwe isembatho mhlambe watshengiswa namanzi emva kwalokho waseye emanzini noma waseye entabeni wasilanda ngendlela naye atshengiswe ngawe eqala usigqoka ngendlela atshengiswe ngayo bese kuba sekuphelile kuyena. Angabe sasigqoka isembatho sakho ukuthi phela njalo mawukhuleka faka leso sembatho. Bakithi ngihlezi ngisho ukuthi mangabe unikezwe isembatho bayazi ukuthi abantu abadala noma izithunywa zakho sizokwenzani kuwena leso sembatho khona lezi zinto esizozilwa kuwena. Nanokuthi kwesinye isikhathi omunye ukazibuza ukuthi hayibo mina senginikezwe amajazi asezi awu9 ngiwathungisile manje agcwele undli angisazi. Engifuna ukucacisa futhi kwesinye isikhathi ukuthi le ndlela kamoya inezigaba.
Le ndlela kamoya inezigaba. Uma bekunika ijazi manje bayazi ukuthi lizokwenza bazophinde futhi bakunike lento ihamba ngezigaba bazoleke bekunika ijazi elimelene nesimo obhekene naso ngaleso sikhathi. Bakunikeza ijazi elizokulwela noma elizokusiza ngaleso sikhathi noma ngenhloso yokuphakamisa amandla akho uma ngabe bekunikeza ijazi nejazi. Abamusa ukuthi uma bekunikeza ijazi wena bese ukhononda njalo ukuthi asemaningi kakhulu angukubone umehluka ngubone empilweni yami kodwa manje babhizi banginikeza amajazi akakafiki la kusuke kufunakala ukuthi into yakho ifike khona ngoba shuthi ekugcineni bayazi bona ukuthi kufunakala amajazi wena ozoloku wagqokile aze abe mangaki. Angithi yabona ijazi nejazi noma ngithi isembatho nesembatho sukuboniswe yona sona enza ngawo wonke amandla ukuthi leso sembatho uyasenza. Bayazi ukuthi leso sembatho sizokwenzani. Ngenze nje futhi umzekeliso mina khona ijazi lami enginalo lokuqala ngaleso sikhathi ngithole lelo jazi khona izimpi engangingade ngibhekene nazo ngaleso sikhathi. Sadlula isikhathi salelo jazi ngifuna ekutheni amajazi esikhathi liyadlulelwa isikhathi. Angithi yabona uthola ukuthi ababe nawe uthi noma kwesinye isikhathi uyagqoka lelo jazi uze ukuthi akusavumi mhlambe vele sebekunikeza amanye sengathi ngingafaka lawa leli dala engathi ngingaliyeka. Angithi yabona ngithemba ngabe ngidlula kuleli jazi benginikeza amabili mhlawumbe amanye angaphambili ngigqoka wona kwangabe kusavuma ukuthi ngigqoke leli lokuqala kodwa kwesinye isikhathi into engike nginotice ukuthi makukhona izimpi engibhekene nazo okuthola ukuthi mhlambe ngiyabona ukuthi engathi kunzima kuphela empini njalo bavesana baqhamuke bazongitshengisa leli jazi engaqala ngalo nqa ukugqoka ukuthi hawu njalo manje sengiye nginotice ukuthi njalo makukhona impi engibhekene nazo bangibuyisela kuleli jazi okusho ukuthi leli jazi elokulwa ini elokulwa izimpi. Angithi yabona kwesinye isikhathi uyaphela inyanga ngingaze ngigqoke lelo jazi kodwa make kwakhona impi engibhekene nazo ngivesana njalo ngibonisa leli jazi okusho ukuthi manje ngibuyele ebuthazela uqobusike manje ngoba ngaze ngethungise elinye elifana nayo kodwa manje ukuthi njalo makukhona inkinga ekhona abantu abangasekho noma izithunywa bavesana bangitshengisa leli jazi cha buyela kuleli jazi yini basuke bazi ukuthi babazi uma benginikeza leli jazi lali elokulwa kahle kahle lokulwa izimpi engisuke ngibhekene nazo ngaleso sikhathi. Angithi yabona njengoba ngisho ukuthi kwesinye isikhathi ke omunye asifani mangabe sabantu omunye uzothi mangabe ezeqhubeka etshengiswa amanye amajazi uthola ukuthi ogcina mhlawumbe leli lokuqala noma lesibili gcina selingasekho isidingo sokuthi yena aphinde futhi awafake lawo majazi uthola ukuthi abasawavezi nhlobo nakiyena nayazizwe ephelelwa amandla nje ukuthi engalifaka lawo majazi akufunakali ke uforce into uma ngabe uza ukuthi ayisavuma ijazi lithize mangingasavuma ukuthi uqoqe muso ofuna ukugqoka ngenkani gqoka kulama jazi lawa asuke evuma ngaleso sikhathi ukuthi enene uwagqoka yaphelelwa isikhathi kodwa kwesinye isikhathi uzoyitshela ukuthi ijazi liphelelwe isikhathi njenganami kodwa manje baqale phansi bakubuyisele kulona emuva njalo emakhona inkingo osukubhekenani ngoba ijazi nejazi lisuke likhona into elizoyenza kuwena bayazi ukuthi leli jazi elizokwenza lokwenza ukuthi ibona abaziyo. Asingakhompeni mabesinikeza amajazi amaningi bakithi ngiyacela badla bakithi ngiphinde futhi ngifuna umgqugquzelela ekutheni ijazi uma unikezwe lona ngicela ukuthungise. Umuntu ukuthi uma unikezwe isembatho bese usenze emva kwa 6 months bese ungasazithola izimpendulo bakithi bese uyakhala ngihlezi ngikusho lokho bese uthi banginikeza isembatho sengisenzile mangabe ngithi ngikhuluma nabo abangiphendula bazokuphendula kanjani ngoba kade bakunikeza leso sembatho sedlulile isikhathi sokuthi wena ufake leso sembatho ngoba babazi uma bekunikeza sona sizokwenzani leso sembatho bakithi. Ingakho ngithe namhlanje ke sizokhuluma ngezembatho nokucacisela abantu bakithi ukuthi kunezindlela kwesinye isikhathi othi uma ubonisa izembatho kufunakala uzibheke ngesikhathi ngabhekisisa ukuthi wena ukuphi nendawo ukuze uzobona indlela abasuke befuna ukuthi kwesinye isikhathi isembatho sakho usithathe ngayo. Nangithi yabona kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi mhlawumbe usesontweni noma mhlawumbe ma uthola ukuthi awukho esontweni uthola ukuthi mhlawumbe uzofika kumuntu obonayo bese uhlolelwa ukuthi wena kunejazi ukuthi nokuthi olidingayo ekumele ukuthi uhambe uye emanzini uyolithatha. Kwesinye isikhathi lonto ngithi mina ngathi umuntu angayibhekisisa angathi mina mangikubonelele ijazi ngathi mina lithathe kunejazi engilibonayo wena bese ugijima uyolithunga esilelo jazi lingakafiki kuwena.
ngoba kwesinye isikhathi umuntu akakuchazeli uzobona ijazi elidingakalayo kwena ngokuhamba kwesikhathi. Wena usulithungisa manje ijazi usujelena yimini ukuthi hambe emanzini, kodwa manje uthi noma ulithungisa ijazi ulithatha leli jazi ungawuboni umehluko nawe nje ungezi ukuthi khona lento oyithathile ungazi ukuthi kwenzakalani, kanti besingakafiki isikhathi salelo jazi. Yebo ngokuhamba kwesikhathi lizofunakala, kodwa hayi ngoba selifunakala manje. Akithi yabona ezinye izinto ake sithi mangabe sisithe sabhekelwa lasevela izembatho, linda phela nawe ukuthi abantu bakho baze bakutshengise bona cha nandi ijazi okusuke kunamandla kakhulu okokuthi kube yibona abazokutshengisa bona, ngoba bona uyazi ukuthi mabefike bona kuwena kushuthi into ekufunakala ngiyenze manje. Kodwa kwesinye isikhathi mengabutshe lo muntu abantu thina abantu bakamoya kwesinye isikhathi sike umuntu akubonelele into okuthola ukuthi iyeza uthola ukuthi akafiki kwesinye isikhathi. Angithi yabona wena ususenkingeni usugijima manje uyothungisa ijazi isikhathi singakashayi awusawubona umehluko emva kwalokho ukuthi hayi ngisathe isijazi kodwa manje inkinga zami ngathi asibele vele nejazi uthatha isikhathi singakafiki isejazi kusanezinto abasafuna ukuthi udlule kuzona kumanje ufika kulelo jazi. Ngicela ukuthi-ke namhlanje bakithi ngime lapho sengikhulume kakhulu. Ngicela silandeleni izinto zonke esiyitshelwa zithunywa zethu, esiyitshelwa izidalwa zethu, esiyitshela amathongo ethu ukuze indlela izokwazi ukuthi besiyakhanya. Thokozani.